Mu mateka ya gisirikare ya Repubulika ya Misiri hari abagabo bagize uruhare rukomeye mu kuyobora no kubungabunga umutekano w'igihugu haba mu bihe by'intambara cyangwa amahoro. Lieutenant General Ahmed Fati Ibrahim Khalifa numwe muri abo bayobozi bakomeye b'ingabo za Misiri, wabaye umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere. Uruhare rwe mu kuyobora ibikorwa bya gisirikare, mu gutegura ingamba z'ubwirinzi no mu gushimangira umubano w'ibindi bihugu mu by'ingabo rwagize ingaruka nini ku mateka y'igisirikare cya Misiri mu myaka ya za 2000. Iki cyegeranyo kigamije gusobanura ubuzima bwa Lieutenant General Ahmed Fati Ibrahim Khalifa, imirimo ye yagiye akora mu gisirikare cya Misiri, uruhare yagize mu kongera ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'ingaruka z'imiyoborere ye ku rwego rw'igihugu n'urw'akarere. Iki cyegeranyo kigamije gusobanura ubuzima bwa Lieutenant General Ahmed Fati Ibrahim Khalifa uri mu gihugu cy'u Rwanda kuri ubu, imirimo yagiye akora mu gisirikare cya Misiri, uruhare yagize mu kongera ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'ingaruka z'imiyoborere ye ku rwego rw'igihugu n'urw'akarere. Mu cyegeranyo cyacu turareba ibihe by'ingenzi byaranze urugendo rwe rwa gisirikare, imikoranire yagiranye n'abandi bayobozi ndetse n'icyo asigiye igihugu cye nk'umurage. Uyu Lieutenant uri mu Rwanda, ese kuki ari mu Rwanda? Niyihe mpamvu ari mu Rwanda? Aragenzwa n'iki? Njye nitwa Justin Mind Harerimana, mbaye ikaze mu kiganiro. Lieutenant General Ahmed Fati Ibrahim Khalifa ni umusirikare w'ikirenga uturuka mu gihugu cya Misiri, akaba ari we uyobora ingabo z'igihugu za Misiri kuva tariki ya 3 Nyakanga 2024. Amazina ye nyakuri yitwa Ahmed Fati Ibrahim Khalifa. Yavutse ku itariki ya 17 Ukwakira 1966, avukira mu Misiri. Ubwenegihugu ni igihugu cya Misiri, akaba atuye i Cairo mu Misiri. Reka twitse noneho ku bumenyi n'uburambe mu gisirikare. Lieutenant General Khalifa yize mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Misiri, aho yakuye impamyabumenyi mu by'ubumenyi bw'igisirikare mu mwaka w'1987. Uyu yakoze mu nzego zitandukanye z'ingabo z'igihugu, harimo kuba umuyobozi w'ishuri ry'amasomo ry'ubutasi, umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa by'ingabo ndetse akaba n'umunyamabanga mukuru w'ikigo cy'igisirikare cya Misiri. Mu mwaka wa 2023 yahawe ipeti rya Lieutenant General Khalifa. Ni umuntu wigenga mu by'ubuyobozi, nta shyaka rya politike arimo. Yakoze mu nzego z'igisirikare gusa, kandi nta makuru ahari agaragaza ko yigeze kugira uruhare mu bikorwa bya politike. Lieutenant General Ahmed Fati Ibrahim Khalifa yabaye umuyobozi mukuru w'ingabo za Misiri, Chief of Staff, ku itariki ya 3 Nyakanga 2024. Aba umuyobozi asimbuye Lieutenant General Osama Askari. Iyi mpinduka yabaye mu gihe cya Perezida Abdel Fattah el-Sisi yari amaze gutangira manda ye ya 3 ndetse yarashyizeho guverinoma nshya yari ifite inshingano zo gukomeza umutekano w'igihugu no kurwanya iterabwoba. Impamvu y'iri hinduka rya Osama Oskari, dore impamvu zatumye ku bwa Osama Oskari habaho impinduka ku buyobozi bw'ingabo za Misiri zishobora kuba zifitanye isano n'umwuka mubi hagati ya Misiri na Israeli, by'umwihariko kubera intambara yabaye mu gace ka Gaza. Izi mpinduka zishobora kuba ari uburyo bwo kongera imbaraga mu buyobozi bw'ingabo kugira ngo habeho guhangana neza n'ibibazo by'umutekano mu karere. Dore ubumenyi n'ubunararibonye bwa General Khalifa. General Khalifa afite uburambe n'ubumenyi buhagije mu ngabo za Misiri. Yize muri kaminuza ya gisirikare mu 1987, aho yakuye impamyabumenyi mu by'ubumenyi bw'ingabo. Yize kandi muri Higher War College, aho yakuye impamyabumenyi mu by'ubumenyi bwa gisirikare. Yabaye mu myanya itandukanye nk'umuyobozi w'ikigo cy'ingabo cya Artillery Institute, aba umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa by'ingabo Military Operation Authority, aba nanone umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere n'imicungire Management Administration Authority. Arongera aba umunyamabanga mukuru w'ikigo cy'ingabo za Misiri, Secretary General of the Minister of Defense. Iyi myanya yagiye ayobora imu bumenyi n'ubunararibonye mu miyoborere y'ingabo, bityo bikaba byaratumye atorerwa kuyobora ingabo za Misiri. Dore ikimpinduka ivuze kuri politike ya gisirikare ya Misiri. Iyi mpinduka mu buyobozi bw'ingabo za Misiri ishobora kugaragaza ubushake bwa Perezida Sisi bwo kongera imbaraga mu ngabo kugira ngo zirusheho guhangana n'ibibazo by'umutekano, by'umwihariko
mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika no mu bindi bice by'akarere. Ibi bishobora kandi kuba igikorwa cyo gukomeza imiyoborere ya gisirikare mu gihugu hagamijwe gukomeza umutekano no kurwanya ibitero by'iterabwoba. Nubwo impamvu nyakuri z'impinduka zitatangajwe mu buryo burambuye, bigaragaza ko General Khalifa afite ubumenyi n'uburambe buhagije mu miyoborere y'ingabo, bityo zikaba ari impamvu zishobora kuba zaratumye atorerwa kuyobora ingabo za Misiri. Bimwe mu bihembo uyu munyabigwi yegukanye mu rwego rwa gisirikare, Lieutenant General Khalifa yahawe ibihembo bitandukanye birimo igihembo cy'akazi cy'icyiciro cya mbere, igikombe cy'akazi cyiza, igikombe cy'igikorwa cya Sinai. Uyu yarongeye abona igikombe cy'intambara y'Ukwakira mu cya 1973, abona igikombe cy'intambara ku itariki 25 Mutarama, arongera abona igikombe cy'intambara ku itariki 30 Kamena, arongera abona igikombe nanone cy'intambara ya Sinai, arongera abona igikombe cy'intambara ya 23 muri Nyakanga, arongera ahabwa igikombe cy'intambara, arongera afata igikombe nanone cy'intambara ya Sinai, imirimo n'uruhare mu bikorwa by'umutekano mu gihe cy'intambara yo mu gace ka Gaza mu mwaka wa 2024. Lieutenant General Khalifa yakoze urugendo rw'ibanga ku mupaka wa Misiri na Gaza kugira ngo asuzume uko umutekano uhagaze, cyane ko uwo mupaka ari ingenzi mu biganiro byo guhagarika intambara no kugarura amahoro mu karere. Lieutenant General Khalifa akorera mu biro by'igisirikare cya Misiri i Cairo, aho akora nk'umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu. Lieutenant General Ahmad Fati Ibrahim Khalifa uhagarariye ingabo za Misiri nka Chief of Staff yasuye u Rwanda mu rwego rwo gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Uyu musirikare mukuru yasuye u Rwanda nyuma y'uko mu Gushyingo 2024 General Muhoozi Kainerugaba, umuyobozi w'ingabo za Uganda, yagira uruzinduko mu Misiri, aho yaganiriye na General Khalifa ku bibazo by'umutekano w'akarere no guteza imbere ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Nubwo nta makuru ahagije y'uruzinduko rwa General Khalifa mu Rwanda, ariko bigaragara ko ari mu rwego rwo gukomeza imikoranire hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Misiri, nk'uko byagaragaye mu ruzinduko rw'abayobozi b'ingabo baturutse mu Misiri mu Rwanda muri 2022. Ubwo General Khalifa yaganiraga na General Muhoozi, bombi bashimangiye umubano ushingiye ku bufatanye bw'ingabo zabo no ku bibazo by'umutekano w'akarere, bitewe n'uko u Rwanda rufite umubano mwiza n'ibihugu byinshi byo mu karere harimo na Misiri. Bishoboka ko General Khalifa yasuye u Rwanda mu rwego rwo gukomeza uwo mubano no kuganira ku ngingo zijyanye n'umutekano rusange. Reka ngushimire wowe ukunda Isimu TV, musaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nitwa Justin Mind Harerimana.